Hah? Mana? Arungan baik gini kan. Di mana orang tuh? Di nah ini penyawian apa di mana itu? Nyawet? Heeh. Maja. Maja. Heeh. Udah aing mah. Oh, Ciremai. Heeh. Itu kok itu kok Ciremai. Itu. Hah? Orang saya di dia. Jadi kalau Madang gitu kan ini enggak? Mana itu? Ayo. Ayo Madang. Sok tila. Yuk gas kan. Mangan iya kan. Ayo putih ya. Pete jengkol kopi aya. Aya di. Emang aing nu dagang nah goblok nanyakeun ka aing. Abung aing sok dagang goblok. Parah. Hain di masjid wa. Hain di masjid aing. Pakai. Hah? Ada ngopi kita pada makan. Dua-duanya wae ya. Kopi mah ada. Ayo, soalnya lari saya udah pulang. Pulang kampung? Kopi biasa tak ya? Paling kopi sasetan ya Pak. Yos lah, nu penting mah haneut. Heeh, nu kitu. Aya gitar akustik biasa gitar. Biasa. Emang bisa ngagitar maneh? Bisa ngagitar? Ya. Heeh. Insyaallah ngerakeun we. Masya Allah, itu pandangan Nabi Muhammad manusia. Hah? Iya naon tuh nu kitu teh? Nu kitu teh naon teh? Mana tuh? Itu mau mola masjid tuh. Oh. Insyaallah tabarakallah. Mana gaya naon sih teh? Atuh bawa sarungan teh. Cek indung aing teh. Cenah eueuh jaketna cenah. Heeh, terus Ceng make sarung wae cenah. Tadi pina. itu sebenarnya formalitas gitu. Misalkan orang di tewa ke polisi teh. Sim mana sim? Ini lagi bawa orang sakit kan. Ada we deh. Pengalaman soalnya. Gitu. Wah, gering-gering gitu. Kudu. Dan utamakan nyeuhil sajan banget. Lain madang sanggeusnya gitu. Nyeuhil lah. Heeh. Sampai orang saya rawas gitu. Itu jika ada tempol itu lagi ya. Abang sih nanti juga. Di luar mulur. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. Bersama pacar baru. Ngahayangna tinggi budakna.
dihandap dengan tiis kaluhur geus tiis hayang es aing tengah di aing. Nah, kopi mana kopi ewe Kang ya mana mah 12 tahun kehandap. Tah. Kopi sehat. Iya. Ya noi. Enak di kopi nah. Jatuh mana enggak Geus tong sok nanya kopi naon. Kopi jahat ya. Hideung soalnya. Ayo Kopi lah. Kali-kali mah di dia. Masya Allah. Di luar Nurul Mana sah? Mana sah? Poho Asep. Poho aran. Hujan gede di dia mah. Teteh mundur. Nah, sakitu mejeuna. Sit. Ketemu. Nah, terus miring landscape. Nah, landscape itu. Nya sok. 1 2 3. Waduh. Nah. Aduh, si teteh kabut. Kasih teteh kabut nah eta. Masya Allah ya kabut. Sampai di Panyawian dan terjadi hujan. Can GA, can menikmati pemandangan ya. Aduh, kangenana gitu nya. Ngopi di gunung. Kopi hidup. Urui. Yang diajak siapa? Gitaris. Gua takutnya nggak mau pulang gitarisnya. Kalau diajak. Puasa pikir usaha lain lo. Kalian gopek. Seperti Firman. Nih, mantap. Keren. Ntar abis ini ada sesi buat angkatinnya ada. Angkatinnya ada tuh. Kawa katanya Ler. Ada. Mau nyusul nggak lo? Kemarin nyusul. Cara pakai garpu. Iya. Beko di bener tadi. Iya. Halus. Itu ya. Nikmat pisan. Cuma heula ya. Ada kemari, kata gua juga sini nih. Suapan pertama untuk kalian. Nih. Ini belum di puncak, gua belum. Tunggu ini. Gua tungguin mari. Malam ya 3 jam dah lu. Di sampai mari gua pulang. Masya Allah. Cepatlah, gua ada kemana-mana ini. Pas. Ya, gua makan dulu ya. Laju ya teh kerahar. Mohon. Laju, orang tidak bercai. Ai. Nyanyi. Kudu ieu. Kan itu. Nandean cai hujan. Terus Karena dikinung. Kiraku. biar aku nginum aku kopi. Permen dalat cai. Cai. Wow, ini kakek. Asan geng. Parah anjing. Untung.
Urang nggak karaeuna madang gegian biasana mun ka Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.